Oke, horas, salam. Selamat bertemu kembali dengan saya Hanja Simbolon. Welcome back to channel Hanja Simbolon. Please what the Batak Stem Peter from Indonesia. Please what the Batak Stem Kecapi Hanja Kunsidola from Samosir dan Autoba. Oke, cuma dua senar, dua tali. Puji Tuhan, alhamdulillah hampir semua lagu bisa dimainkan. Saksikan kembali Hanja melakukan kolaborasi perpaduan musik budaya Batak. Kecapi Hanja Kunsidola kali ini akan berkolaborasi dengan satu lagu rohani song Inggris. Oke, bagi yang berkenan silahkan bantu channel Hanja Simbolon, bantu subscribe, bantu like, komen, juga di share. Bagi yang tidak berkenan Hanja mohon maaf. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Oke. If not for you, what am I living for? If not for you, what am I living for? If not for you, dear God, nobody else will do. What am I longing for? It's only to feel your presence, please don't return. You are the only love, my whole life through. Nobody else will do. I need you close to me, with all my love. I need you all the time, 'cause dear God, you saw. What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you? Dear God, nobody else will do. I need you close to me, that's all I know. I need what am I living for, if not for you? What am I living for, if not for you?